Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Santiago 1, versikulo 19 kan 20. Amoyo daytoy, ay ayatek akakabsat. Masapol anasiglat adumngag ti tunggal tao, na inayad nga agsao, kan saan analaka a makaunget. Tati unget ti tao, kat saan na atong palan, ti kinalintag ti Diyos. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno kenbyag. Pagsagana kayo na atap no saan tayo amaladaw, Lena, bakit? No kayat mo ti makireunion, mapan kaasiksi ka, Freddy. Apay asyak lang, kat reunion nga rod jay. Mapantayo Ay saan nun? Ang mga no makitak ti kasinsin mo akagurgura ki jay. Nabayag mo tanda dyan nga apayo kan kasinsin, Jasmine. Nabayagan, nga maaging ga ita, napudot pala ti darak ken kuana. Kasanumot ngamin, iraman at pati pamilya kiti apa mi adwa. No di mo kayat ti sumurot. Nagiti nga rod anak ta ti ikuyog ko. Ay sana mabalin lakay. Ang mga no makita ida ni Jasmine, kat anyaman nun ti maisawang na ijay. Amok akagura na mutlaang nagiti anak ko. Anya ka matan, bakit? Aramidam lata no anya ti imbagak. Nakababain mo at kadagiti kabagyam a perpekto ken agin babak nang. Ay na, agpada kayo ti kasinsin ko ang naunget. Anyat masapul mo, Lena anak ko. Nakaumay ka mat. Awan matkit dinanang, kahit kula ti agistambay diti balayo. Aguray ka. Ita ti reunion da Frede, sana ya. Wan nanang, Kahit apay ka na pan. apay ko maamapanak ngay. Wen tapno makapagbabanding kayo mat kadagiti kabagyan nila kay Mau. Sigurado nga gawin dagiti kabagyan da nga OFW. Uray awanan nanang. Sigurado nga adan tumat lang da dya Jasmine ijay. Ti kasinsin nila kay Mau akagurguram. Amuyo mo't gayam. Ay, nuapay ngamin nga awan agpakumbaba ka na kayo adwa. Agpadpada kayo anaungat, kanawan denggen nasaw. Ay, dagiti apukok ngay, Pinanawak ida ija balay nanang. saan daan nakiriyon yawn? Ay, saan? Diyak ida pinalubusan. Nay, may ramraman pa yan dagiti ubing iti saan niyo apagkikin na awatan iti kasinsin nila kay Mau. Sikala ang tiinmay kasinsin Freddy? Well, siyak lang, kasinsin, Jasmine. Naimbag man ta saan asimorot ni bakit mo? Ha? Saan kami nga kaalaan iti dayjing asawam? Isa di namat palubusan na sumurot, agit anak may kanya. Naa, apay aparitan na dagiti anak yo ang makireunion ngay. Amangan ka nun, nanyapay ti may sawang mo kadakwata. Ay, nangato ti pride ni bakit mo kasinsin. Ay, kunamlan asino akapintasan dayji at tao. Utang lang iti lending ti diyo nagkinaawatan iti. Di makulan na itang nga isyo, kasinsin. Ay, basol ni bakit mo kasinsin. Di mo sinalunsaw. Nuapay asan nga may dalay na. Apay asapulin nyo ti awan, tatang. Ay, uray no anyapay ti saan yu anag kinaawatan kanile na ide. Asawa lat aday jay ti kasinsin mo. Paset lat ta ti pamilya tayaw. Iso nga irespetom lat ta kumamat Kasano nga respeto ti tao nga awan mo't respeto na kanyak, tatang. Ay na, kitaan yu mat ngamin Agraman ubeng, may ramanen iti apay adwa. Ni tatang mo't. Ay, saan kayo kadi ang makonsensya iti kastang aramiden yaw? Mairaman dagiti inosente at tao. Taagpada kayaw anangato ti pride na. Dayjay laang alena tinapride, tatang. Ay, didak man iramraman. Ay, awan nagdumaan yaw. Agpada kayo ang nakaungungat. Kansaan nga agpampanunaw, sakbay nga agsaw. Ti asawa ti kasinsin mo mat dayjay friend. Anya ko maita. Nadagsan ti binagkat na friend.
Madlaw ang marigatan. Anya ko man, marigatan. Di mo tulungan? Kaasimad. Pagan anok at tulungan ti kaskan kwa na ngay. Ay unay kan. No di mo kaya't atulungan, siya kung timang tulong kan kuana. Ay, hindi mo padpadasan ti mapaniti ayan na, friend. Anya? Kagurgurak launay dahi a tao. Nutulungan pa'y lang, hay, pasensyakan, ngam dakas kamat kanya. Tairaman nakpayaguraan. Basta, ay, natangsit ngamin dahi na ikamkamang, friend. Agpada kailangan Uray si kamat. Adamot tangtangsit mo. Ay sige, panawan ka pa'y. Tatulungak ni Lena. Kaasimot, je tao. Talaga natangsit, dadya kasinsin mo, Freddy. Ni ka di manan Jasmine, bakit? Sino kumapay? Anyat inaramid na kin kaya. Kusilapan nakitay. Tinulungan nak kami ni Jimmy maagayam na. Kusilapan nakit din. Agraraman dadya kasinsin mo. Kunamlan asino man. Ay, kita nyo Saan kayo manan nga gipupos iti kumkumpurmay? Kat no adamanan impos na. Agraraman ana ikamkamang kung kunanakit di Giant. Ala, di mo tutupan bakit? Wala saan, i-block mo lang iti Facebook. Ay, sana mabalin. No i-block ko, di saan ko na mabasa dagiti ipopost na maipapan kanyak. Agraman ngamin trabaho ti anak ta iti sentro, uyawon na pay. Tigaya maging dadalos nga asawa ti kasinsin ko ti lumabas. Agtanang ka man, Jasmine. Tila ibagbagam. Sa anak nga aging dadalos, tatalagamot anadalusa. Kat no nagalas ti ugalim, nakaungungot ka, kan natangsit ka nga agsasao. Wan tairaman mo mutan ti pamilya. Gapo, tairaman mo mati pamilya. Ha, quits talang. Maiparbang nga rod nga iraman mo ti trabaho ti anak ko. Saan ang mairaman ti anak mo? No saan ka akasta? Agraman inosente, iraman mo. Naimbag di anak ko taligal ti trabaho na. Sa anakas dagiti daduma dita. Aginda dalus da ngam agsusukat mo ti lalaki da. Kasta gayam Anay ko! Ano nagkaramot ka? Gonggonam! Nan ano taro pamle na anak kao. Nasugat may. Basol da Jasmine nanang. Na, Jasmine manayn. Talaga kontrabida da babae iti biyag ko. Mabalin mat ngamin aliklikan. Ay, day tati sana mabalin nanang. Nuliklikak, ang mga panunuton na atakrutak. Kahit kasta nga rudan, agap apa kayo latan tong palbiagyaw. Huwanan Ay na, imbis nga agpakumbaba kayo. Saan may, taday tamat kinaungat yaw tinangnang runa. Apay mat nga impost mo ni Lena, friend. Ay, gonggonana natangsit mat ngamin. Agsinsin nung ba't kayo pa iti comment section iti post mo? Wan tamadimat ikom-comment na ngamin. Ipagarot na siguro nga ang butengak kan kwa na. Mabalin mat ngamin nga i-private message yun titong galmaysa. Ay, saan? Bayam taga pa kami jay comment section ti post ko. I-comment yung mat ngamin ang tibulok titong galmaysa kada kayo. Para makita, no pagpatinggaan ti kinaturad dayjay a tao. Di kay mabain kadagiti kalugaran tayo ang makabasbasa? Sabay nakapublic mat tayo a post mo. Pero dyan na ngamin dayjay a tao. Ay, syempre, lumaban akmot Ay, wan ngam saan kumamot nga iti kasta awagas. Saan kay nga agapa iti social media? Taado ti marites, friend. Ti kasayaatan nga aramida niyo, private yu ti message yu iti tunggal maysa. Unay kamutin bakit? Tila ikom-comment mo iti post ni Jasmine. Ay, wan takumkumpormi mo ti comment na panang dadaal kanyak. Awanan na. Maamuanan na iti kalugaran tayo ti buyok yu adwa no kastalay. Ay, awan bibiyang ko. Saan na mabalin asyaklaang ti mapagpabainan. Anya? Ay, ibirbirok yu ti pakaibabainan nyo adwa. Para makita no asino ti maibabain lakay. No ti aday ti panunot mo kat maibabain ni Jasmine. Nagbidot ka bakit?
Saan lang nga iso, no dikat agpada kayo ang maibabain. Ay, pasensya ka, kabsat. Uray bagbagak ni Jasmine, kat ipilit na matikayat na. Ay, makaungot paikit din kanyak no daduma. Ay, oray ni Lena mat Awan mo denggen na sao. Ay, bakbak tanda dua. Angam kas jay pay lang ti aramid da. Wen nga rod ibaba na launay ti bagida. Tidakas na pay, kat may raman tayo kabagyan da. Pudno launay takunam kabsat. Agraman inosente, may ramraman ay. Di ka anakan Freddy ngay nga ta. Di na kinasarita ti anak mau. Nangag ko nga agsarsarita da idi na minsan. Ngam na nga to ti pride ti anak ko. Kaasi ni Freddy. Asawa, kan kasinsin na matin ti agin ginura. Sigurado masiksikuran mo tenday jay kabsat. Ay ure asino mat masikuran no kastalae. Nakabaybayag kayo mo, tatang. Una, na kinasaritak pa ni Nanam Lucia. Ti ina ni Lena. Wain, Naa. Anyaman tinagsaritaan nyo adwa. ti apayo kan ni Lena Nusan kayo ng agpakumbaba adwa. Talaga asan ang masulbar day ta apariko. Sapay agpada kayo mat analaka ang makaungat. Apay ko masyak ti agpakumbaba, kat saan asyak ti nangirugi iti apa, tatang? Amaw manakaw. Nataltal na ti biyag no awan ti kaapam. Uray dagiti kalugaran tayaw. Agsalsaludsud da. No apay nga iti social media nga agap-apa kayo kan ni Lena. Limaba sa kiti waiting shed itay. Madlaw ko akat katawaan dagiti adda ijay nanang. Apay kanumat. Diyak mo Amangan mat no saan asikatit katawaan da. Amangan no naira na laeng may. Imposible nanang. Aywan! Amo kaw nanakaw. Anya ti amuyo nanang. Nabasa dalakit day dagiti nagsarsaritaan yu kan ni Jasmine iti Facebook. Anya? Nakita kagpaiso ti saritaan yu iti comment section. Kitay na, may butak-tak yu matan ti buyok yu iti tunggal maysa. Lukas nga rod. I-delete ko na dagiti comment ko. Uray i-delete mo no nabasan ti kaadwan. Awaday na nakaw. Naladawan. Kas kay tumala ubing ka ni Jasmine ako na manay. Anyat inistorya day dya, lilibeth kan ka, friend. Awan mat friend. Di ka man naglibak. Amo, nga dain baga na day jay kan ka. Isung agdardaras ka apimanaw, idi nakita na. Naibagak kan ka. Saan nga tangag sakit tinakam mo kanya? Depende lang tamat, O no kasta nga rod. Nasaysayat no saan kun nga ibagakan ka. Tapno awan ti apa. Day jay nga ruda na tao, tigayim mo. Saan matkit di? Gayam kalata ngamin No kasta nga rod, ibagam kanya, no anya tinagsaritaan nyo itay. Kinapudno na. Sinaludsud na no pudno dagiti nabasa na a comment ni Lena iti Facebook post mo. Anya? Di mat imbagak kada kayo, ano adda parikot yo, i-private message yo ti tunggal maysa. Saan nga iti comment section ti pagsaritaan yo, taado ti makabasbasa. Anya pa'y tinbaga na. Awanan, nagsaludsud lang. No apay nga idadawn niyo ngamin at itong galmaysa. Manmano kamutin arumwar anak kaw. Una, tamaritis dagita akalugaran tayo. Marites kuram. Nabasa dala ang tisaritaan mi kanilena iti comment section ti post ko. Nagadukit din nga bagbagada. Ay wen. Da kayaw iti asawa ti kasinsin mo ti istareng iti istoritay. Manan? Wen. Da kayaw ti pagsasaritaan dagiti tattao. Ngamin, amudan ti palimod yu adwa. Binasa da iti Facebook. Day taki din. Parikot manan.
Kasanaw, kat ipalubos yaw at ikinaungat yaw ti agaray. Awan na saya ta pagbanagan ti tao, anala ka ang makaungat. Kan awan anos na, anak kaw. Indilit mo mo't gaya man, iti comment mo iti post ni Kasinsin Jasmine. Bakit? Idi pa'y may isang aldaw lakay. Ora iti Kasinsin ko. Diyak mo tan makita na iti post na. Indilit na mo lakay. No kasta, nagpinakawan kayo nga rodan. Saan pa'y? Anya nga nga rod? Indilit ko ti post ko, ngamin man nakibiyang dagiti kalugaran tayo ang Marites. Nagado asasawanda. Daitan, di ibagbagami ka na kayo. Makibiyang da, ta impus nyo mo't ngamin ti parikot nyo ti Facebook. Ni, adda ka matgayam dito yung klinik, Len, ha? Imayak, tama nga lak iti agas ni Nanang. Awan ka di pa'y ni midwife? Awan pa'y nga rod. Maladaw ka no ita ko na tika na kan naagayim ko. Ay, kasta ka di. Itay pa'y nga rod nga agururayak ditoy. Barang umaymot tanday jay. Sige. Uwan gayam. Pasensyakan ka dagitiin sawsawang ko iti kalabas Ha? Naamiris ko kamali aguraan ka. Pasensyakan no nagbalinak a sensitibo. Oo, ray siyak. Adamot nagkurangak. Pasensya ka mo dun. Nairaman pa'y kit iti pamilyam iti apat adwa. Huwag nga rod. Panagkunakat, nasaysayaat no agpinakawanta. Aywan kayat ko dayta. Nang runa, kat agpada tamat nga da nagkurangan na. Ay, huwag nga rod. Pasensya ka manan. Nalakaak mo't ngami na makaungungat. Uray siya nga rod. Madigayam ti kasjay. Madino naungat ti may sa tao. Taad-adda dumakkel ti parikot. Nugura, kan pungtot ti adda iti kaunggan tayo. Oray basit a parikot, agbalin adakkel. Iso apilyan tayo ti agbalin anaanos, kan napakumbaba. Taday to iti dalan nga agturong iti kapya, kan panakaurnos ti problema. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.